Yego mwiriwe. Mwiriwe neza. Yego. Yego, uri bantu bashobora kumenyera neza nimba umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda yitabye Imana, kubera ko aya masaha turi kuvugana ngira ngo uri in touch na Isôoko, ukunda kubakorana nawe cyane, nibyo? Nibyo, nanjye nabashije gukurikirana iyo nkuru bitewe n'uko nari maze kubona inkuru nyinshi ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko umuvugizi wa guverinoma ashobora kuba yitabye Imana, ariko amakuru ya hafi dukuye ku bari kwagize umuryango we ndetse muri aka kanya bari no ku bitaro ubu tuvugana aya masaha, batubwiye ko iyo nkuru abantu bari gushyiraho ari igihuha, cyane ko icyabaye cyo ni uko yajyanywe mu bitaro akajya muri koma. Ameze neza ariko Yes, ni the QuickTimes News. Nanone n'ubundi nk'ubusanzwe ngira ngo turi kumwe n'umwe mu nshuti z'umuryango wa Alain Mukurarinda. Ngira ngo nagiraga nkubaze kuri iyi nkuru turi kubona ku mbuga nkoranyambaga, turimo turabona abantu benshi bapostinga ko Alain Mukurarinda umuvugizi wa guverinoma ko ashobora kuba yitabye Imana. Ese aya makuru hari icyo waba uyaziho? Aya makuru ni ikinyoma cyambaye ubusa. Byaba biri guterwa n'iki ko abantu bari gupostinga izi nkuru bavuga ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yaba yitabye Imana? Nuko mu mico yabo bashobora kuba ari abantu basanzwe bafatira hejuru, Mm. badafite ubunararibonye bwo gushaka inkuru. Mhm. Noneho abantu bagatoragura inkuru aho bazitoraguye hose, n'ubwo bazitoragura mu kabari, ubwo bakaziha agaciro batabanje kuzisesengura. Ngira ngo twabyita bimwe byo gushaka views se, cyangwa se wowe nkawe ko uri inshuti y'umuryango ya hafi waba wabashije kunyarukira muri famiye ubaze iby'iyi nkuru? Neza cyane, nagiye mu rugo, mva mu rugo mbasanga kwa muganga, mvayo nsimbuka mu rugo nanje gatoya, ubu ngubu ngiye kwitegura gusubirayo. Ugeze kwa muganga bakubwiye ko bo bimeze bite? Umuganga arasohoka akatubwira uko bigenda. Ariko ntabwo bimeze nk'uko yagezeyo mbere. Dugiye ku kinyamakuru Kigali Today yo mu kanya itangaje yuko aya makuru avuga ko umuvugizi wungirije wa guverinoma yajyanywe mu bitaro ajya muri koma, akaba arimo yitabwaho n'abaganga. Aya makuru yaje rero nyuma yandi yavugaga mbere yuko yitabye Imana. Naho guverinoma y'u Rwanda yo aho Kigali Today ndabashimiye kuko bagerageje kuvuga ukuri guhara aka kanya. Yego. Ukuri ni uko umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda atigeze yitaba Imana, ahubwo yagiye muri koma gusa. Iyo umuntu yitaba Imana rimwe, ntabwo ari yitaba Imana, aracyari muzima. Okay, turabashimiye cyane rero ku bw'iyi nkuru, nk'uko mubitubwiye mukomeze mudukurikiranire muze kutubwira. Abanyarwanda n'abandi bantu bose mukunda abantu musenge. Yes, ngira ngo abantu benshi nanjye nakomeza kubabwira yuko bakomeza kumusengera akabasha kuba yakira ubwo burwayi, ndetse tukaza no kwakira inkuru nziza ko yaba yavuye muri koma aho mu bitaro. Murakoze cyane. Murakoze kubitwifuriza. Sir, murakoze. Yes, ni the QuickTimes News rero nk'ubusanzwe nk'uko tubagezaho amakuru ari update cyangwa se amakuru mazima kandi ajyanye n'igihe. Ni inkuru rero n'ubundi duhuriyeho na Kigali Today, ndetse ni inkuru dukesha umwe mu nshuti za Alain Mukurarinda ndetse n'inshuti y'umuryango
dutangarije ko we ubwe avuye mu rugo ndetse no ku bitaro aharwariye uyu muvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda. Atubwiye yuko ari muzima bitewe n'uko ari abadogiteri barimo basohoka mu byumba ndetse n'umuryango barimo batangariza ko agihumeka umwuka w'abazima uretse icyo kibazo cyari cyabaye, ko nyuma bari buze kutugezaho amakuru yandi y'ibijyanye n'ubu burwayi. Ni the QuickTimes News rero nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa nakagaruka uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya.